Di mobil ya? Mau beli uang. Siapa tadi pakai iPad guys? Macet guys. Macet guys. Jalannya macet guys. Sudah harus di video guys. Tadi nyambut maksudnya. Nanti Lagi menanam 1000 ini pohon. ada. Iya. Oh. Ini ada kegiatan guys. Selamat cinta. Ada bapak-bapak. Oh ini ada bapak tentara. Lagi menanam pohon guys. Bapak tentara guys. Itu apa? Itu pohon. Itu kan apa itu mah? Pohon lagi ditanam. Itu polisi. Iya. Itu polisi. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Fade away. Iya guys, siapa mau masuk ya guys? Tungguin ya. Siapa mau lihat rusa guys? Mama takut. Tidak takut. Tidak takut dong. Siapa sama siapa? Terus Emma, Ayah, dan ya nenek di belakang. Hehe. Ada berapa rusanya? Ada 3. Oh, di sana masih ada lagi, Pak. Banyak. Yuk.
Itu. Nah, sini. 5.000. Banjir. Kenyang dia, Pak. Masih itu yang kecil, Pak. Nggak mau. Oh, nggak mau. Oh. Dicapain itu nah. Jangan dicampain nah. Jangan dibuang itu nah. Apa suapin? Apin bae nah, apin. Adek. Adek dia masih mama lah yang campain apa tadi. Habis. Dapat kalau deket. Nenek ngoceh. Dadah rusa.
iya itu ada rusa lagi. Tuh, rusanya banyak. Kita mau jalan lagi guys. Mau agak Ipa. Kita lari-lari. Ya apa malah main tanah guys. Oh. Di mobil ya? Kasihin sama mama. Nah, apa mau yang mana ngomongnya apa pilih? Sini apa ya Dodo? Besar. Yang mana ambil? Warna apa? Warna apa sini? Ini Ini ungu ini nah. Yang mana ya? Ini yang ini. Ungu itu. Ya yang ungu itu. Yang mana lagi Pak? Yang mana itu tuh sini duduk. Apa tunjuk yang mana yuk? Itu. Yang mana sih? Tidak apa-apa, udah saya takut nak. Itu. Yang mana? Itu. Yang mana? Ini. Ini mau? Mau. Oh yang ini. Ini. Dah. Makasih. Ayo. Ya Pak dapat umang-umang. Dapat rumah. Ya apa lagi main umang-umang guys. Umang-umang. Warna apa Pak? Warna hijau. Warna hijau, warna ungu, merah, sama satu lagi Masanya dia ngecat gitu Min. warna pink. Ini rumahnya guys. Ini apa? Merah. Ragu-ragu. Masukin. Pegang. Ini. Main prosotan.
sama si Pagi. Kita mau Tiga contoh. Siapa mau pulang guys? Terima kasih udah ikutin Yapa hari ini ya guys. Guys, jangan lupa Laptomen guys. subscribe-nya mana? Jangan lupa Laptomen guys. Sakit. ulang. Jangan lupa Laptomen. subscribe dulu. Jangan lupa. Kaki. Sakit. Terus Like. Laptomen dulu. Kok marah sih? Guys, jangan lupa. Laptomen guys. Terus Laptomen guys. subscribe-nya mana? Sakit. Jangan lupa subscribe ya guys. Sakit. Like, comment.